nonyoko inyanga enkulu bakhandela bo elivutha la kumnyama khona livutha noma sekuthiwa ngeke asaphuma umuntu ejele ane umsulo amacala mawunecala uhambe enkantolo na kumanje inyanga bayifuna kumanje ingcingo zikhala left and right kubi angibazibile abantu bake bangahlubuki ngibonile ukuthi nalemnyango aphambane nabafana behambisa ama-order abanye bayafika nento ezifunwa abantu ungishubele nyemfowethu umsebenzi nje engawuphiwa ongeke uthathe noma sowukhala manje namhlanje uthi umuntu owazi kunesihlobo sakhe esinecala mfethu siyaqula icala mabe egwetshiwe akenze appeal akhuluma iqiniso tshene mina ngeke asabuyela khona yes khehla ngoba phela ngithi uyazi ukubeka icala ubutha bomuntu lo kangithi umuntu osuke ubhekene naye oyisitha sakho kubekani icala ilula lento isitha lesi esuke sikuvukele wena wasuba necala noma ngathiwa ke bekwenzekile waba nephutha kwathatheka kwale nto umntshontsha nanokuthi ke phela abantu kukhona ukuphazamisana kwabantu ngeindlela ezithile eziningi futhi ngeke sayiqede yes kodwa umuntu kodwa usuke lapho kodwa thina sikhuluma ukuthi wena bewurongi uyena umuntu obekuphazamisile la izinto ziphela yonke into la tshena mina iqiniso elifunekayo uthi hayi mina ngayiqala inkinga kodwa abanye angisafisi ukuba lapha yebo isihlobo sami sonile noma iphutha lenzekile kumina kodwa manje na asiqhuquzela ubugebengu ukuthi abaqhubeka benze bebekhona mina ngikufuni lokho cha ngikufuni lokho wena uthi abantu abalungise babuye baphilisane kahle nabantu woza kumsuli wena wamacala nanku umsuli wamacala futhi isilwane sikamhlolo hayi man khona ufakazi nje unzima kabuye ma umuntu lokho ngaye ayi la phela konke lokho ukuthi umuntu usebenzisa abameli abanjani nangu ummeli omkhulu ummeli wakabani ingqongqo miyani utshani ongashi obunye lobo busala bumekanje yabani botshani ukuthi makusho utshani ubona utshani ummeli obunye kade kusha bonke ilo phambi kwami ke lo uthi angifundisi ithini namba utholakala yona nyanga 031 065 00 86 ku Facebook yatholakala khona Facebook amakhandla bovavutha DR makhandla bovavutha kuphela cish YouTube yatholakala yes YouTube ngikho DR makhandla bovavutha one way ngihamba ngalo liyavutha one way njengoba manje ukhuluma naseyitoksini uthi vutha naphakathi eyitoksini ayi mina lishise laba bantu laba bamelene nalo muntu esikhuluma naye bamkhiphele ngaphandle abuye ezizodla umuthi becasulwa ikona uvutha kwalikhandlela le uye lapho edla umuthi akuyahlala umndeni wakhe masavuma izono zakhe umuntu umenezo akuyazovuma lenyanga oxolise emndenini wakhe ngoba khona into esingakwazi ukuyisula thina eboshwa abazali bakho engeke abantu abasiza abantu ngokwesinto bakwazi ukuyilungisa cha inyembe zomzala zicishe ngomuthi kodwa manje esikushola ukuthi umuntu aphume lapha ngaphakathi eyisele lezi lapha nansi inyanga uma lapho nali kheli ngasendle la WhatsApp uzoyithola lapha 265 lapha 063 ithi 1654 WhatsApp kuze la thumela noma thumela kuzingubo zakhe ngizenza umkhupha la ngizineke mina mazineka ngithathe enye into nginike inje ibhoshi nje ngo10 lapha kuthiwa hey wena ufunani hamba sathana seliphelile icala njalo abantu abazoze bangizonde la bazondana umuntu incwadi kadokotela iyatholakala ikhona mfowethu ikhona incwadi kadokotela umuntu abagulayo yonke into inkinga ithize ezinyangeni angasabi ukuza hayi asibambe nansi nali kheli ngasendla inyanga enkulu enkulu baba naphila kodwa sikhona usile baba bathi kusile kumsulu amacala sula amacala ke namhle ya mfowethu ngithe no uthi ngiyabuka insizwe sibudwa hayi umuthi into ekhona wena ukhunjani umehluko la sekutheni ukha kanjani umuthi usebenza inkinga zabantu mase kuba umehluko ukuthi ukuthi uthola ithambo utholaphi ilona noma lenkukhu noma lenja leli ke manje wena othi wenzana ngalo lento leyo osiza ngayo abantu ningazethuki inyanga kuyenzeka ezinye zawo ezingawazi amathambo ishayeke kanti siziyazi no mfowethu